Ji ariyo moting'o derep lori moro obila omako. Watiyo mos kendo, wabro chako sigana no kendo. Ka wadokie sigana no en ji ariyo moting'o derep lori obila ma ji ariyo ka moting'o derep lori kod jariemb boda boda omaki kanyono tok yudgi ka giting'o piende punda maromo tan 16. Jalup komishona ma Mwingi West Rukia Shiteti owacho ni achijego nogolo pien punda go eko e gweng' ma Kithioko kiterogi Nairobi ka gionge otese mag puoth. Ji ariyo go eko wacho ni ibiro chwalgi e doho kendo ibiro kaw piende punda go eko mondo yang kama giaye. The consignment was being ferried from Kanyonyo, from a go down in Kanyonyo, where we are having where we suspect illegal activity of slaughtering donkeys. Or further to that, we suspect that the donkeys are being slaughtered elsewhere across the country, and the hides are being ferried to Kithioko. Wakati mama akipoteza punda, anapoteza maisha ya boma. Maisha ya boma ni kama watoto wanaacha kusoma, wengine wanatoroka juu ya ile kazi wamewekewa kwa boma. Punda anasaidia kazi mingi sana. Sasa punda ikiendelea na kuchinjwa na vile punda anazaa kwa muda mrefu, hakuna vile tutakuwa